хандар, басқан ерім, таулар илай, ил ярахыла yürekte, iltüyege ерім қалғын тиіп, көкірегіне ұйып, үнһіз, тынһыз ерге көз яшьтәрем қойып тарих язам. Өндәшерҙәр улар бер заман. Қарғыш язам, ләғәнәттәр уҡып, ил талаусы яуыз хандарға ейәндәрем белер, илен һаҡлап, ерен һаҡлап, ҡорбан булған батыр ирҙәрҙе. Hikmetli ha! Baskınsılardan korkup kasıp kilaylık. Mühabbet kavdali bir yigi. Karşımıza kilip sıktılar. Kayda kasahığı, avga, yavga deyip kıskırığı buldu. Barımıza burulup saptık birinin артына. Bula gideyim benim atımdı. Ol bit, yoldan batırdın malayı. Ошо таудар арягында кимдер яшәй икән? Казактар калгансы, атайымдан топар ат кагасы. Һин һөйләгәндә юбидарының күрер инем дөньяһы. Унда барырга ярамай, улым. Я, ниңә ярамай? Минең дә юлыма аркары сыккан кызлар менән алышкан килә. Сәмләндермә мине, егет. Арқаулы гына уралы. Бәйгеләрдә беренчелекте алган. Харлай сәс икәнлегемде белеп куй. Харлай сәс? Мин дә әсәһенең итәгенә ябышып елап йөрөгән малай түгелмен. Тауташ, урман егете мин. Исемең нисек һуң һинең? Юлтай минең исемем. Юлдар батыр аты кир булган. Идәнгәһе уның йөз булган. Яуга сапкан юлдар батыр. Аласындан сапсан ер булган. Ирәндек кәй буйлап ат уйнаттың. Таналыкка төшеп һулаттың. Кызыл аша сыккан дошмандарды. Ике күсеп яңгып кайраттың. Ha? Anam ayıp kerehin ayağından atıp koy. Var ya gerek bu. Кеше күндереп, Yayınga yen berip, yerberlep darha. Күмәкләгән, яу катарган, ир төкөрһә күл була ул. Кушылып кына алайык әле рәсәгә. Бер кайтылар. Бер бунда күмешкәндә. Көндүк, был не адабың һинең? Бөтә йыйындың йәмен ебәреп, Каһир бей балалары була торып. Сарай урга минеке. Өйөр йыл караһында һиңә ат бөткәнме ни? Кара юрга, һарлай сәскә инселеп бирелгән юрга ул. Теләһә ни эшләтһен. Әсәй! Сәү! Өндәшмә. Берсәм дилдәптә, үсеп, талашып тормаҫһығыҙ инде. Ай, харлайсыз. Бик зор булды бүләгән. Рәхмәт миңә. Рус дәүләттен сит батшанан яу басса, һәр башҡорттың 6 яшьлек малайла атҡа атланып уҡ тотоп, илен һаҡларға әмер тигән. Әҙер булһа китерһең. Беҙ дә бимазаламағын. Ак башаға ҡушылғаны беҙҙең башҡа тай китмәгән. Ҡушылһаны, үҫергәндәр, меңдән юрмаҡла ҡушылһын. Беҙ әлегә тыныс ҡына ятабыҙ. Һин ағай, улай ырыу исемә һөйләп торма әле. Каһир бей тупһаһында эт һымағын аҡлап, ҡол булып йәшәһәң дә, аслығы яланғаслыҡ үҙәңә үтмәгән икән әле. Өҫтөңә баса түңкәйеп ялтырап тормайһың әле. Миңә тиһәһә, сәнселеп китһен. Миңә бөгөнгөһө ҡәҙерле. минең ҡулымда бер ус дымлы тере тупраҡ. Был тупраҡта донъя тарихы. Меңәрләгән әсәләрҙең, сәңгелдәктәге сабый балаларҙың йөрәк ҡан тибеше. Ус төбөндә ил яҙмышы. Мә, улым, һаҡла. Йәнеңдән артыҡ итеп һаҡла. Изге тупраҡты. Рәхмәт, һиңә ғәзизәсән. Рәхмәт. Bir Türk'üm asker alıp Kayır Bey ile. Haydi onlar! Bu hemen mi ezber asaydı?
Ayhinен orlan. Bilmeymin zatırığımdı var. Менің туған ерім, туған елім. Ұшы, батып тұрған ерім. Неме? Батшыға керек болды bu kıvıtımşı. Sin bilip koy. O yerinde. Beni ödeyim batşa. Hanımdağı kılırsın dalı. Yaşın göğük yapılay. Ketime kaltıramazsın. Hine ne buldu olay? Мин күл төбенә төштем. Күл төбіне. Юлтыйды күмәкләп, тупка һалып бәйләнеләр дә. Һөйрәтеп килтереп күлгә ыргыттылар. Мин каянам. Укымак ташландым күлгә. Юлтыйдың тугын ярып та ебәрдем. Ярай әле. Һуҙҙы күп йотоп өлгөрмәгән булган. Бына шулай. Ул тауҙар араһына, урманға китте. Ey! Ben bilip duram. Barıhla hinin akılının yemesi. Ақса сәнге қуғыстырағын. Ya Huda. Аяқ қолдарың құрымдан қорғызма. Ul ne hikmet. Atahıla. Ulga sulaytıp kul altından gitmegeyine. Bana hıla. Шығырғанға Қahirбей. Паңғаңды қой шетереге. Koy deyim beni. Min ne? Қой. Ya. Я ақса сән. Қатиқаңды бер бізге. Хәҙер инде мин тыныусмын. Ил яҙмышы, халыҡ яҙмышы, ышаныслы ҡулдарҙа. Әйҙәгеҙ, балалар, изге юл һеҙгә. Изге теләктәр теләп ҡалабыҙ. Изге юл һеҙгә, балаҡайҙар. Барығыҙ Мәскәүгә. Ҡушылығыҙ. Бұл ne ғажап. Миңа не булды? Бұлдылар мені. Тірілей тұнанылар. Ҡайттыңмы, улым? Әйесәй, өләсәйемді ерләп қайттым. Я Рабби, я Ходай, ер йөҙөндә сәсән тынды. Изгелеккә түгел был. Ҡарлайсәй ҡайҙа? Ҡылсы бырға уратып, сығарып бырғаттылар, һаҡсылар. Атайым ҡайҙа? Сеү, оло тирмәлә ҡымыҙ эсеп байрам итәләр. Был донъяла кешеләр йәшәйме? Әллә йыртҡыстармы? Берәүҙәр үлә, икенселәр күңел асып ләззәт таба. Йөрәккә емерни. Янкәйемде ҡуйыр урын тапмайым. Бөтә ҡан тамырҙарым буйлап ут аға! Ҡот осҡос! Сеү, улым, тыныслан. Ахыры, һинең дә дөрөҫлөктө белер көнөң етте. Ниндәй дөрөҫлөк? Ҡайҙа ул дөрөҫлөк? Тыңла, улым. Тыңла, улым. Бына 19 йыл йәшәй ул йөрәк, серемдә ул серем. Ул серҙең асҡысы балам һин. Ҡаның ҡыҙыу, йөрәгең ярһыу. Һинең ҡан тамырҙарыңда ябай, саф күңелле кешенең ҡаны аға. Атайың түгел һинең Ҡаһирбей. Ҡаҙаҡ балаһы һин. Әсәй! Ya hoş. Tıklı ayağın menen. Büyük vakıtla kildegiz. Qadak xanı desem bay menen. Oğanlaşır günüm gitti minen. Barı, unaklardı, odalardı, unak dirmehle sakırığı. Қоласа, жанда Құдаға қымыз ерләгісі. Құдаша, дұяқымызы қой. Бияқымызы қой. Құдаша, тұсағының шеттеріне қаймақ жыланған қой. Құдаша, осы аққуларыңызды электіріп алғансы. Құда! Hadi lan kızı, hadi lan. Атауы,
Біздің Ресейге қошаларға келгенімізді білгәс. Таш терменің тур ішіген шарасы, екмек тол тұтып, тура батшаның арайын алып иніп кеттілер. Мәреке инді. Бөлектен думбыр заталар, бөлектен торба қысқырталар, қолақты лаяңғыратып өттілер. Şurada. Mesken batçalıdın vurdunuz mu? Üstünü sigara. Kişi yoksuran mı? Көрмейерлі. Мұна ұшылар қапма қарсы отырдық күйләшіп. Менің ба. Ұсын енді деме. Бір башыны алтын тубатай кейген. Үстіне кейген кейімі. Хайыққан қойырығына есілді күні болып берелі елқылдар рейсінде. Мен де берішменім. Басыма келген бұры түлкі көпәсті қырыныры қалдым да, қойрықтарын алғарақ түшіріп қойдым. Теге батшаға, теге күстанеске қады алып барған ат итті. Шыны хейеттіш болды. Батша ат ит ашама екен. Өдемізге келесті. Мені хейлай башламаны әме бірмен, таш хауытқа ұшылай, бір үте көрінмәлі хоғымақ неме қойып берді. Білмейін бейтінді. Тегені қапыл өмірімізді бергенен, төнім зымбырлап, башым ейленділі кетті. Батшаның арайы, мұна олайтып ала, дүнкәріліп кетті. Алқыма қошылдым. Ерек дауа қосқан жүркөт көе қосырға тіләнім. Сесір қолдарына башастым. Кетлікке диклеп, бүркіт баларын қандарға көбі даттығыз. Менің ұлым. Неме етмейіңе? Дан мы, мал мы? Неге атайыма қарсы қол көтерәһең? Көңілім шулай тіләне. Көңілің шулай тіләне. Бәлки сенің ұл көңілің атайымды бөте дүнияны дәрхел кеткен қайырбелі өлтірілген әтілер. Бәлки. Шулай мұны. Yok. Hündür baba. Salam Asay. Ver alımdaş. Bir de almayı hemen buradan. Git buradan. Kuma. Kuma. Hündür balam. Balakayım. Asay. Balam. Мен өкінмейм. Көңілім таза, жүрегім сaf болып өлем. Balakayım. Bepisim, göz nurum. Анау, Дерос, изге, дамыла тәрі топырақ. Туғандарым, ақ хақалдар, башығызы түбәнеймегер. Ил юрәге бірге типкәс, қараңғылық ерді күмә алмаз. Я участвую уже третий раз в фестивале «Золотая юрта» народных театров республики. В этом году нам очень повезло, мы удостоены высокой чести представили свой коллектив на этом фестивале со спектаклем по повести Валентина Распутина «Последний срок». Программа фестиваля, как я сказала, уже очень насыщенная, и поэтому от каждого спектакля мы, конечно, для себя много берем. Я увидела те коллективы, которые не могла раньше увидеть, которые сегодня представлены, лучшие работы моих коллег. Фестиваль проходит на 2 площадках, и поэтому не знаешь, куда идти. И тот хочется посмотреть спектакль, и другой хочется посмотреть. С удовольствием обсуждаем эти спектакли, принимаем на них участие совместно с жюри, анализируем, и это тоже дает очень большую помощь нам в работе в дальнейшем. Даст, конечно.
Варвара за картошкой или когда что надо приезжала, а вас вот и памяти нет. Слава тебе, Господи! Думаю, кто тут такой? Прям сюда трясло. Ты что себе делаешь? Я тебе ничего не говорю. Я вот сяду возле тебя маленько, мешать не буду. Чего это он кричит? Не знаю, сигнал, наверное, кому-нибудь подает. Нашел время, где подавать. Прям все перевернуло. Пойду. Ты долго еще здесь будешь? Пока не сошью. В деревне придет и точно. Подольше тоже не охотно. Матери вроде скупал вас была. Что, ящик тогда возьмем? Так, ну как? Есть? Там есть 500 рублей. Так, я свои возьму. Пустер будем брать. Ну, Варвар ты и брать нечего. Слушай, а вот это спокойно. У ней, наверное, деньги есть. Пускай тоже расскажет, тоже как будешь отделять родная очень приемная. Давай так. Я, короче, своей, а ты сестре. А то мне как хозяину так и будет неудобно у нее спрашивать. Ты по что меня-то не спросишь? Я всю жизнь без них спала и жива была. Мама, я сейчас не с тобой разговариваю, а с Михаилом. Да по что с Михаилом? Что в голове не укладывается. Как это ты, наша мама, можешь лежать на таких простынях? Ну а ты, Илья, а? Ты как к этому относишься? Уйдешь себе в нашу мать, к своей маме, а то на там, а та ты что на работе же? Тебе там не с кем ласковым словом перекинуться? За меня у нас сгодится, но что молчишь? Ты перепил, Михаил. Ты сам не знаешь, что говорить. Неужели ты не понимаешь, что сейчас нашу маму трогать нельзя? Значит, никто не желает забрать нашу мать, а? А без коровы, ну, что, молчите? Тогда, знаете, пошли вы все знаете куда, не лайте на меня, что я такой розетки. А ты, мать, лежишь и лежи. Они так тебя больше, как ты тут здесь лежишь. Господи, возьми меня, я готова. Варвара! Варвара! Чего тебе, матушка? Сядь, Чего, матушка? сядь, Анруя. Не говори так, матушка. Анруя, обвыть меня. Уйлаганек деген мына яңы спектакльдерди карап, өзүбүзгө ниндейдир асыш яһап дип уйлаган. Чөнки билегезме, деген ну үмүттүбүз биздин күбөрөк ине, албетте. Күбөрөк күткөнүк бул фестивалдан. Не дип уйлаганым, бул фестиваль уровени зуррак булыр дип үмүтлөнгөнүм. Чөнки мен яртыгынан күбрәк карарга туры килде, калгандары икенче нидә булды мәдәният сарайында. И уровень күп театрдардын уровеньдары бигрәк не аста дип әйтәм дә түбән. Түбәндәре түбән. Әйе. Риза булмавыгызның сәбәбе нимәле?
Ишин шулай эдерек түбәнрәк сыйфатлы, һезнең көткәнегез акламаган спектакльләр бар. Буда нимә дип әйтергә? Мин был фестивальгә нисә, 3 спектакльдә мин күрдем. Ул спектакльләрдә алмадылар. Мин уйлаган, ул ундай спектакльләр да алмагас, был монда алып килгән спектакльләр көчле дип уйлаган. Килеп сыкты киресенчә белмәм, ничек хайлагандардыр бу фестивальгә спектакльләрдә. Шуга мин аңлап итмәйм шуны. Лик Валиевтың комедиясында эшләгән Париж егете Әлфәнис. Без әле яңа гына эшләй башладык, моңа тиклем безнең оста Альберт Набиуллин эшләп иткән, ул элекке кара йөзле нәркәстерде бик куйган ул классиканы. Без дә унан фәһим алырга тырышабыз. Ну безнең әле халык китмәгәнлектән, халык әз йөрегәс, шуңа без комедия өстендә эшләйбез инде. Мен аларны килгәчтә дикция белән заниматься итәм. Аларның дикциялары да менә әйбәт. Шул башка театрларга караганда алар үзләренең дикциялары ягыннан аерылып торалар. Щетка итеп сөйләшеп килгән кинә, щетка итеп сөйләшергә өйрәтәм. Бу спектакль кешегә бит инде хәзерге заманда кешенең проблемасы да күп. Әзрәк кеше ял итеп алыр өчен үзләренең мәшәкатьләреннән дә килә. Шулай бит. Аннан соң инде авылларда күбрәк комедияны яраталар. Әйдәгез лучше комедия алайык, чем драмага карата. Аны күп мәшәкатьләр, проблемалар булай да тормышта күп диләр. Шуңа күрә авылларда йөрдек без бу спектакльдә, яратып карадылар. Ул без спектакльне күңелле дә бу спектакль тоже. Күңелле итеп ял итсеннәр дип без шулай итеп уйладык инде ул спектакльне. Таңсулпан Гарипованың Китмәгез торналар драмаһын. Ул хәзерге вакытта бик тә актуальный. Милләттәшләребез, кан кардәшләребезне әзрәк кенә ошо пьесалар күрһәтеп, фәһим алгындар дип уйлайбыз инде. Үзегезнең халык театры күптән эшләй бит инде. Һәм нинди үзгәрешләр булдымы һуңгы менә шу фестивальгә әзерлек елларында, үткән фестивальдән сагыштырганда? Безнең бик карт театр дип әйтә алмайбыз. Яшь театр, халык театры үзгәрешләр булды. Бик күп костюмнар тиктердек. Һәм дә күп кенә спектакльләр куйдык. Бик халык бик яратып карай, уңышлы. Һәр вакытта һәм дә шулай ук бына театр һөюсе, яратучы, хәвефкәр артистлар үзләре теләктәре белән бөтәһелә йөриләр. Иптәшләремнең тоже кимәлләрен карыйм инде. Кайберләрнеке уртача кимәлдә, кайберсе югарырак кимәлдә, кайбер вакытта менә халык театрларына профессионал кулда җитмәй. Аларның ярдәме дә кирәк безгә, например, әгәр дә үзебез эшләгән вакытта, аларда килеп безгә ярдәм итсәләр, шулай итеп килеп, безгә менә шул мизансценалар салган вакытта, эшләнеш вакытында килеп ярдәм итсәләр, бу актерларга да, режиссерларга да зур ярдәм инде. Без менә үзебезнең иптәшләребезнең эшләгән эшләрен дә күрәбез. Бу җире менә булай эшләгән дип үзебезнең күңелләренә салып куябыз. Спектакль бит творчество. Кешедә һәр вакыт күңелендә дә, башында да творчество уйлану булырга тиеш. Безнең режиссерларда без бер уровеньда гына торырга тиеш түгелбез. Һәр вакыт үсәргә тиешбез. Елдан-ел тоже безгә дә учебалар да кирәк, и профессионал кулы да кирәк. Алар безгә гел ярдәм итеп торсалар, безнең кимәлдә үзгәр дип ышанам. Фестивальләр барыбер да ул зур бәйрәм. Безнең күңелләрдә дә бәйрәм булырга тиеш. И менә Белорет каласында да ул зур халык өчен дә, безнең режиссерлар өчен дә зур бәйрәм булып калачак дип уйлыйм. Кыюлык кешелә тугандан алып килгән тиеш инде ул. Хәзерге заман безнең авырайгандан авырая бара. Һәр бер өлкәлеле. Кыю булмаһаң, нисә әйтергә инде, югалып калам бу дөньяда. Шуның өчен мин менә шу алган әсәремдә лә кыю сатып мин үзем миңа ул әсәр бик охшай. Һәм ул әсәрдә мин үземә нисә әйтергә инде, урынына китеп алдым. Чөнки безнең драматургларыбыз бик шутлап киткәндә, ханап киткәндә инде бик кирәк. Һәм менә шул минең режиссер кешенең буларга тиеш үзенең бер карашы. Ул режиссер уны нисек күрә, автор аны нисек күрә, актер аны нисек күрә. Ана шул режиссер ошой бер менән ынтылырга тиеш. Иң беренче аның этәрлеше үзенең карашы. Был спектакльдә куйган вакытта нимә әйтергә теләйм дигән хүз булырга тиеш. Менә бу әсәрдә хайлаганда ла мин ошо Абзан халык театры хорау менән алдым бит инде. Монда минең әбиләрем дә үзләре
бик олы кешеләр. Һәм дә уларның һорауы буенча салынды. Һәм дә без менә ул әбиләремне мин актриса дип бер вакыт әйткәнем юк. Улар минем коллегаларым. Улар менән мин утырам һәм бөтә алып энәһеннән ебенә тиклем улар менән һөйләшеп алабыз. Улар миңа өйрәтә, мин аларга өйрәтәм. Менә бу нимә килеп сыкты? Картлар көне бар. Картлар йорты бар. Һәм дә һәм башкалар. Менә уларның ошу проблеманы күреп йөрүләр, күреп тора, бөтәбез дә беләбез. Менә шу проблема булмаһын дигән һәмарак мин сыгармак әйткәйнем. Ошу проблема туктатылһын инде. Şimdi elinde tam taş aralarında but alıp yürünümsün. Gitti indi hadi gitti. Düşlerin deytirini mindi. Ya yine inaklan iken Munsallav kahnen kuterip alıp sığıp gide. Ya gidin oğa atlanıp ısahın. Koyun da koy. But alıp yürünüm de zor bir akla kasa da girip sıktım. Şundan bir dur keben başına minip kulaklanım. Şunda kelimden kötüge mistik tukmayların kaherin. Allah. Nemege? Listin tufliyi bulandır şu himbigire gindi. İki tane var hantakay. Mistik timmeney. Tege. Dilbezirde kurhatken. Konkurs krasatı var bit. Şunları bir mis bulgan şere ötten toplayın demen. İn tüplü mamın. Tege ettire kartaytan. Yürünüle meskin dümüktü. Öptüreyle dümük kız. Aklime. Tege dirben mamında yürütüler. Dirben mamında yürür ol. Oğa buk da bulmaz. Elle şunun tuflileri giyip aldım beni düşte giydim tıvıldıra bulan. Billahi şulaydır. Bir muttayıları bu Abdullah'ın tuflileri uğruna hişik savatağına oturtup bitmek demekme. Bulmaz. İrin demekten arı oğlafı. Eli hamın şunu dirgeydin. Nereye hidip dol. Baltasta. Bana yohap koygan eyverleri koyup kına koyatırganını bana koyup kına koyatırganını. Kuldarından koyaş yıkantırganını. Öf malayeti. Bana hiç etmezsin şunun baltasta deyip kulu şu kadar yumuşak. Bana kadar şu kuldarga oturup Kıyaş yüzünde koştay koyunum. Böyle kuldurgup gider. Halgan üylerinde kurgeynim. Bek matur üylerin şu. İsmahan birevhügüne kalmalı bir de. Birevhügüne. Yıraktan karap durur inim. Aklime. Üsünsüzü gemiydi. Üsünsüzü? Üsünsüzü. Üsünsüzü. Odula yine. Ne demek bu dolay olur? Sigan. Ağır toprağa yeni bulan. Ey onun bana bir hem. Durmayın. Uf, git olur. Ulan bir dur. Ey ağırlamış şunu. Мен агитация işi bilen şugullanıp yürügenlerde
Ошондай язмыш бериш, әйдә, булдыр. Қадірігерге түсті мәді. Сен қалдашып, мен қалдашып, патриархат қорып атқан болты қалды. Бәлін зақты әлем сотын ала оқмайды. Кәнфетләні беруге болды. Ey Allah kayıp, ey Allah kayıp. Günahlarına buna batı bittim indi, günahlarına buna batı bittim indi. Bu ahiretlerde kaltay altay. Allah kayıp, yürüdüm bastım. Yanar! Tütün hanap görüp kaytkandar əli, aldanın baxarlar. Тревога ложный болып соқты. Вот dilekeyni udin ana şol Rabatay. Oy Xudayım, Rabatay dedin mi? Ey Rabatay vet. Xudayım, subhanallah qalğan ikən də bahan bir iyi. Qalmayın elbeden onda tağa bir 90 yıl oltarar ali. Qayılaydı. Yalmayıp qana tura verir. Yılmayıp? Ey, bigirek indi bu işte kösüylep uyarın kurdaş. Qayılaydı, elle qaysan merhum bulğan edemdin qurağan üy yılmayın emişti. Ol men sizge bayarı haqlatı birdim. Neye? Osta, udinin bütün көңіл neskeliklerin, bütün hizmetine halıp kaldırgan. Ana şuğa göre, Stinanın boyuna hırılıp qana yattığımı hinik kimdir tünü boyu, irkelep nazlap tutkanday toyula bana. Ey aldam əli, irkeli, iyi, yılmaya, bu işte köz... Men seni bugünü alıp qatam dayım et buna, udinin tapşanımı halıp koyam. Uğur mene təmin menen şol ostanın bütün bolğan hizmeti təminep qalanın. Anın kulun kına demlep qaragan var da ul. Elekti tehinge, hinin işi tükürük atayğandan beri tügüleniş. Enişle bilekmehin dey. Udimnin nikahlı yerim bula durur. Hinin yerin mi? Atu, zakonla yerim yine. Nemet deyip olay olas benim başımda katırağız bayna diyen. Öyle, o da yine hangin balay. Atak, bu delegine tapşarımda urun kuptini. Akıyım ben dile. İşçi hiniler mi? Bana işçi miniler. Алтын термәк шунһы куаныслы. Без бер-беребезне күреп, танышып, хәл-хәлдәр белгәндән һәм репертуар яңартып кайталабыз. 7 әзерләнгән коллективтар бар, шунһы куаныслы, ысын күңелдән. Бар әлбиттә, ул театр концерт жанрынан аерыла. Шунлыктан ял уйнаган сыгыштар менән хәзерге сыгыштарды аеру күк менән ер араһы дип әйтергә була. Театрның кешеләре, алар үзгәрешле булып торалар. Туганлык театрына сакырдылар быел. Шуныһына куанып бетелмәйбез. Андагы күргән тәсирәттәр үзенчә аерым. Бына бындай семинарларда безгә режиссерлар белән генә түгел, драматурглар белән күренекле режиссерларны ситтән сакырып, бүлек итеп күрһәтәләр. Без күбрәк фәһемле аралашуда булар инде. Эх, жігітім, қая батыр бол, қайғаныңда қоян достарға, яуда арсыландай ажғырып, шан аямай, ташылан дұшманға. Дұшманға ол, бізге дұрман.
Дұшманға қарама! Мен Салауат! Өзі шайтаннығы кебек янып тұра. Молайын бек қатар башылыпты. Кем екен ол? Білмейм, мен қорамадым. Салауаттың тұтығыз бір әмерін табы. Тұтығыз. Онса сеңі ұтты дұрын башын нешек тұтасың? Сезіп қалса. Салауаттың башы үшін. 10.000 теңге, 10.000. Білем. Диганың қылышын сен түгел. Мен татайым бе? Мен татайым. Әлі елап тұрасың енді. Не Гүлбәзір ақылын? Шатлықтан ұтесің. Шатлықтан. Бүләгімні соңынан беремін, яғын? Әліге міне. Шылықтарын ал, анда шығырлар, жырлар. Салауат білән менеке оқырсың, яғын? Әлде неге жүрегімәдің? Қайырлыға болсын енді. Сон қайырлыға болмай немеге болсын? Той алдыңнан әрбір қыздың жүрегі долай тұрғанды. Күзлеріңнен көрем, аңладым. Айы Гүлбәзір ақылым. Біздің той. Ризасың? Риза. Әлбетте риза менің матырым. Ертегі өк еуші барам. Білесің ме еуші болып кім келем? Білмейім. Сон өзейінді. Дүп құда. Салауат. Шынлап ма? Айы, ол менің ең яқын досым. Отрядың жиылды ма? Жиыла. Приказым өтелі Салауат. Bir kelime sözüm var. Rıhsat et. Toy turunda olsa gerek mi? Neden başlarda da bilmeyim. Yara, sayıstan koyarman burmalama. Doğru söyle. Ay sabırsız. Yaş yürek kızı var. Atayım bilen Polşa'da çakta. Gel birge buldu. Birine kümge doyurulmadı. Soğay sen kaldı. Atayım yine ölümden kutkardı. Ay, ол да сөйлей тұрған еді. Польша халқын қанға батырдық, қазір. Алар башқұрт халқын кіші ашаушыдан да яманырақ көре. Деп қырленіп елай тұрған еді. Әбей басса, патша не бұрса, шыны өтәдік. Тоқталі, кем күте айтып бітір? Батыршамыз өт берген кіші. Нақсен? Сен қоян білесің, а? Сен қоян білесің? Оның отряды крепостьена шапты. Крепостьена шапты. Әбей, сіз іздейміз. Ешілі бересіңді? Максенек, крепостьена шаптылар. Салауатқа қапқан. Шынығын айтырға келген еді. Демек мені айтып қойырғайсың, да? Ескертірге келгенім сен Салауат. Ақталаға келер. Сіздің кімі? Менің қызым ақиреті. Есеменші? Фатима, Мұхсиннің сіңлісі. Мұхсин? Тағын шол Мұхсин. Көзіме көрілмесін. Кетсін мұнан. Жылан, тұқым. Крепіс қайда? Салауат! Отлакөз! Не үшін? Бұлды! Дин ислам қайда? Қайда дин ислам дейін? Тоқтағыз. Дин ислам исен бейті ол, исен. Исен? Қайда ол, не қалды? Ода, туғандарында қонақ үлбет, а? Нендей қонақ? Тәртіпсізлік көресің ғасқырда. Бар құлай ағай. Қазір өк. Дін исламны тауып кетір, қазір өк. Сенің білән азақы тапқыр сөйлешеміз. Біз сенің білән көп сұрауға жауап іздедік. Жауаплар таптық. Біздің қарашылар тап келген ие. Шуңа біз бәқітлі едік. Қазір нәрсе ол қинаятын сұрауға біз қыпма қаршы. Мұндан соң біз бірге түгел. Демек біз дұшман. Демек біз бір дауылның құшылары түгел. Әмеңе сені шаян, көңілі қыз деген мәриді. Ярый. Сен ақшырға тырышырмын. Югіса мені ғафу етмесілер. Кемді? Барсы да. Ай, Аллам. Бәзір. Мен бит сене күшлеп үйленіп өгілмесін. Қалтыранма. Тезден мен кетермін. Әліге екібізге де
жерге туры келе. Рәхмәт. Урманда рәхәттер инде. Алтын яфраклар. Юрман сөйлесін, Гүлбазир. Бер урманны әйтәм. Безнекеләр шунда барды да инде. Сине дә шунда барасыңдыр дим. Нәрсе, Салаватта шіркеуге алып қайттым әлі? Юк. Ул шунда күпер төзегәннәрен караган бугай. Бик арып та алып кайтты. Иртәнгә кадәр бригадир белән сөйләште. Ә ул сиңа нәрсә? Нәрсә турында? Белмим. Сугыш, карателләр. Тукта әле. Ул сиңа нәрсәгә? Былай ғана. Салаватқа да жеңіл түгіл инде. Тик мен сені жәллейім. Юққа ғына бердік сені оңа. Өзің генә үйләнсәң, Біз бит Динстан белән бергә йөрдек. Шунда ук аласы да. Ошасы буңа. Юк. Динстан әйтмәс иде. Ул Салаватны ярата иде. Буш хәвә, бөтенләй яратмайды. Кемнең арбасына утырасың? Шуның җырын җырларга мәҗбүр. Юк. Динстанданың җырын җырларга мәҗбүр иде. Юк димем. Динстан инде давыл кышына үрелде. Нинди тагын давыл кышы? Син белмисең. Син дә давыл эчендә. Мин дә давыл кышы. Ул да давыл кышы. Без барыбыз элеккәнбез. Кемдер уша, кемдер шуша. Нәрсә? Син дә акылдан яза башладыңмы? Динстан күп. Шу, анда киләләр. Тукта. Беренче отряд халак булган. Ничек? Күперне каян белгәннәр? Ничек? Батырның янына ямбар килгән иде. Ямгыр? Кем үткәрде? Менә күрмәдем. Кашан килде? Иртән Нәрсә сорашты? бер нәрсә дә. Урман турында. Менә Нинди урман? Менә читләүкләр китерде. Министр Салават. Гафу ит мине. Йылан! Икесен дә атырга. Җегетләр, Денис, минем аттан киттек. ник табылдың? Салаватты тотугу! Салаватны! Фатима!